Anya-aya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil ka dagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken agkakataraki. Anya-aya. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anya-aya. Anya-aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsussutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatinggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutuin da inadi. Rudy T. Ken Honeybee. Kadwada pay Daluluraki Ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tingka ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya-aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang. Welcome to West Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siya ni Mrs. Nympha Cadawas, iti Barangay Juan, Solsona, Ilocos Norte. Ket siya, I am 63 years old at sakit ko nga asma. But, kabayatan tiin na panag tumtumar kada iti Tibicus within 2 years kaasi iti apo kada di kang itingitan iti COVID ket hanak pulos nga nag-atake DJ asma. But kadeti January kalami is na, siyempre panatang uyik kada so amin. I take Tibicus. I thank God nga anak nga na-confine because mayat meti impact na yan ti bagit deti Tibicus. So ti makuna kada kayo kakabsat padasen nyo met deti Tibicus ta napintas nga para iti bagi tayo aglalo ka dito nga kalamidad, panagsasakit, panateng, uyek. Ket dito iti Tibicus laeg iti kaslang nakitak net nga nakapasaya at iti rikna. So take Doc Honey Tibicus para pumiksa iti immune system tayo.
ni Jenny Bagongan, 55 years old, nakatira sa Lakay, Pinsaw Proper, Baguio City. Nakilala ko si Doktora sa BARC dahil nag-short talk siya doon. Ang case ko that time, yung may rashes na tumubo sa akin dito sa both sides, ears, sa may mouth. Psoriasis daw itong naramdaman ko, itong yung mga tumubo sa akin. Sabi niya, try mo po yung Tibicos na product namin, sabi niya. So, nung trinay ko siya, na-lesson po yung mga kati-kati, na-lesson po yung readiness na yung rashes. So, 2 weeks lang ako nag-take noon, mabilis na nag-effect yung Tibicos na yan. Nagpapasalamat po ako kay Doktor dahil kung hindi po siguro sa kanya, hindi po ako gumaling. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Cause. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cause Triple Action Formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cause. Yes, good morning kada kayo amin gagayem kan kakabsat at dadtoy man na dito gayem kan kabsat yo ni Ina D for Anya Aya program iti RPN DCRL 639 kHz Radyo Ronda. Today is Friday, guys. Uwi ang time. Dati manen ti maudi nga aldaw iti lawas. Anamanen inudtoy manen, ti pagrarampaan tayo. And iti nakaugal yan tayo, i-start tayo ti week iti with a bang. And we end our week with a super bang bang bang. Anak ka digiti super bang bang bang. Syempre, adala ta digiti topiko nga inte pagsasaritaan because it's Friday. Pabalunan na kayo ni Ina di together with Rolly T and Doc Honeybee, hopefully, di ba? Kasi dadapela Jai Manila for the awarding of the World Council Excellence Awards. Barang nakad-aduntong pasamak, nakad-aduntong news ni maamuan tayo by Monday. Di ba? Today is Friday. Kasano nga rod, anati papanan, digitay estudyante nga nabanbanog. Ana ti papanan, inudtoy ti papanan. Digiti nang opisina nga kastaunay ti bambanog dakat masapulan da iti unwinding. Kaslamat kanya ko may itataan na ti plamtanok itatanga Friday, syempre. Uuwi ng maaga. Uuwi ng maaga ba or later afternoon and then siguro I'll get to spend muna my solitude agsar sarili kasday. I will spend my weekend with my family pa lang and because tomorrow is Saturday, laba-laba. And right after, mabalin mo ka makipagkita kidigite BBFF ko ton rabii. We will have some chit-chat. We will have some food kasday. Mabalin. Isong ay apo, nagalistot aldaw guys Friday manon. Friday. OMG, anamang nga tanapot tikwan, anamang nga tadigiti mabalin nga papanan no bigatan, asad kidati panaglaba, the usual thing that we do every Saturday, aglaba, agipa ni agdalos because since Monday up to itatanga aldaw gas nga kastagat kasi impurwak amin. And ada pa may isa nga celebraran tayo, although it will be on Sunday, detan to deti bagbagada nga on June 19, dito tayo Father's Day, isang I would like to convey, kasi awan itong programa kideta, nga mabaling kung ito itakil by Monday deta. Happy Father's Day kada kayo amin in advance. Ngam itatagagayim kan kakabsat Friday, happy weekend stay payla amin. Hindi ngamin, agore kamanta, kita intaman yung TFB, no ana kan sino di kita agbuybuya. No sino kan anati kaya nga sa uwan because they will interact with me. Hi! Hello everyone! This is Ina D again for Anya Aya. Kumusta mo digiti engineers tayo? Our engineers here, ito RPN. Kumusta tayo amin?
Kasla makasasawa, di iti engineers tayon. And so with our engineer, iti multimedia, iti NGT, nag-birthday lang kideto ni Apo J. Bert Tomas. Isong nakububing pa lang. I would also like to convey my happy birthday kidet anak ni Jade Romas. Kadwa tayo iti multimedia. May samot iso ng adayan ti multimedia guys. Ti pagubraan na he has his own multimedia distribution services. Agpada da iti NGT no da duma atak iso nakat agi record mat kadigiti kankantana. Di ngamin itatan nagpaala na imas digiti papaalam sika ananagan nema sigite papaalam si ka Jade Romas nga chicharon. Chicharon ba hindi? Dinuguang chicharon. Dati na crispy fried pork intestines nga kasla ginawa nilang dinuguan style nga medyo nagkulang. DJ Kwan hello to all of you, the Malabed and the Agudong clan in the person of Edgar and Beth. Hi Edgar and Beth, how are you guys? Kumusta kayo? Amin nga sangafada. Dito maniina din for Anya Aya. Again, Manang Leilani is watching. My ever supportive fans are also watching. Thailand Dexy is also watching. Hello. Kunana. Wow! Kunana. Diba? Hi na! Kunada. Hello kada kayo amin. Kumusta kayong lahat? Ano ang pinagkakabalahan natin ngayon? What are we doing guys? Digiti kinkinan tayo itatangaal daw. Baka kastaon ng mga kinkinan yun. Nga tayo laman lang nabsugan. I feel bloated today. Katikinan ko itatangaal daw. My brunch was ganyan. It's pumpkin soup kunana pumpkin nor pumpkin soup. Diba nga nakainimas nor pumpkin soup nga inaramid ko nga soup talaga, and then at the imbati the dokhani kun ko nga vegetables babagyo vegetables ita inikak iti broccoli and bok choy. Tingamin. Hi Jessica Aguilan. Sabina Pascual Agbayani is watching. Hello kakabsat. Madama titagay Miken Saldi. Hello Saldi to the very generous Sabina Lianes Agbayani and Saldi Agbayani. Aras Seyaneka. Diba? Jessica Aguilan, my co-office mate during my BPO days, and she is now the owner of a BPO company in Manila. Hello, Jessica. Isabeli Santos is watching. Hi, Isabeli Santos. Inutitigan ni Isabeli Santos. Ito tayo. Digit kapsa ni Bumbum. Data man ng apo. Kumusta kayong lahat dyan? Sa lahat ng mga nakikinig sa aking programa nga Anya Aya, Tisidayo, Anya Aya, Timiriendayo. Kunana. Di pagsasaritaan tayo itatag guys, kat itultuloy tayo. Tultuloy tayo dati nga lawas, napipintas di pagsasaritaan tayo. No idilunes, kinapagsasaritaan tayo kap digitay, things money can't buy. Digitay da do mga bambanag nga hanga pulos nga magatang ti kwarta. Dagiti kayat kita tao iti pa nagbiagda. Dagiti magugustuhan da nga gatangan. Di ba? Dagitay anapay how to be positive every day. Di nga min? Hi, Lilibet Miguel is watching. Hi, Lilibet Miguel. Kumusta kan kabsat? Kumusta dati business ta ni Lilibet Miguel is one owner kadigitay na iimas nga ada mango float kuana. Di ba nga business na ada pedigitay pizza na. She owns Mami Li's Cakes. May sa kadigiti sponsors tayo ni Mami Lee. Mami Lilibet Miguel. Hello King ka, Mami Lilibet Miguel. So itata, without further ado guys, irugi tayo man detoy aldaw tayo, itinapipintas. Napipintas nga topiko. Ansindetan ko rin ka. Hi Ria Bungay is also watching. Hello Ria. Kumusta ka? The better half of Aldi. Kumusta? John Lester Guillermo, pa-shoot.
John Lester Guillermo, pa-shoot man sir, kunana. Pa-shoot man sir, kunana. Shoot, 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 kunana. John Lester Guillermo. Princess Thailand is also watching. Hi, Princess! Kay maki-birthday siguro itatakan ni Maria Isabella Thailand Canal. Okay? Itatan ko na na. Dagito napipintas nga ganyados tayo kan aramid ti may nga tao. Kano si kaka may nga tao, dapat napipintas di kita aramidam. Iti bagbagim, iti karubam, iti mestram, iti may nga estranghero, iti may nga FB friend. Dapat kat napipintas ti ganyados nga aramidam, tapno napintas di karma kunana. I believe in karma. Orahan mo't nga dati napintas unay ito, ugali no kwa ni ina di, adamot at di kita pagkurkurangak apo. But I am trying to be good. I am trying to be friendly to everyone. Iso nga, pilpilitak ti bagbagi itanal daw aldaw. Kasi I'm only human. Kat di kita duma ka adu mang babas kanyak ni ina di dakkel ti agong na ni ina di kat kastoy aduunay ti utang na. Adu pa makibyan ti ka adu utang di ba? Di ba John Lester Guillermo and Princess Thailand? Adu pa makibiyang no apay na bengbeng ti kiday ko ita. Adu pa makibiyang no dete naingpis ti kiday ko kaawang kiday ko. Adu pa mangibaga nagdakkel ti agong ni ina di. Adu pa kain kita randa kanyak di Maria Bunggay. Good morning, good morning, good morning. Ngayon ang pag-uusapan natin. We have here a list. Ado nga pagpilyan. Sabi na, umapal dalang ina ko nen. Haan, iti Pilipinas at ado kami datawan obrana, pera de los buenos. Kano makita da ka nga, prosper no makita da nga, da obram. Ado, di kita pakain-kitiran, da king ka, di ba sabinan, yung pagkadaki kinsaldita, very, 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 very busy. Two of the busiest couple in the world. Kunana, ni Saldi nga madama kan shot na, ituro kang pinicture naman nga, maturog. Hindi kita style dano kwa. 100 random acts ko na Mariel Alina de Gamon Ceredon is watching. This one guys, 100 random acts of kindness ko na. Ana di kiti mabalintay nga aramidem nga kinasayaat every day. Baka dito amo namnam namag pa ila dati bok choy ken anak nagan broccoli. For strangers, di kita tattao nga, di am mo. Di kita tattao nga masabsabot tay laeng. Di ba? Hello sa'yo, Leo Obian Magno. Julmar Manmano is also watching. We also have here Bilyame Rose Lapitan Lizardo. Nakadudang agbuybuyan One act of kindness. Ano yung mga acts of kindness? Ano di ito? Kinasaya at tayo in our simplest way, in our simple way. Umuna, para kadagiti estranghero. Ana estranghero, digiti hante am-ammo. Digiti makitkita tayo lang dita kalkalsada, wunong umaylaeng dita malablabsam tayo, di ba Irene Aguilar? Kunay na, one act of kindness, iti may sa nga person is give. Kunay na, to give unexpected compliment. No nasabot ko kuman Irene Aguilar, jak am-ammo. And she looks gorgeous, and she looks beautiful, and her aura is overwhelming, and her aura is very, very fine. In one morning, no sakti may sa ikante ka no ti compliment. Kasano tayo i-compliment niya, Irene? Ay, Irene, nagpintas kan ayakabsat. Nung di mo maamon, Irene, hi, good morning, kunak hi, good morning, looking great. Hi, how do you feel today? How do you do today? Wano dati, hello, how are you? Even the single how are you every day counts. Di mo amo nagpakpakamatay DJ nga taon. When somebody gets to tell you, hello, good morning, kumusta? Kumusta Pilipinas? Kumusta kamat? Bakla ka pa ilang? Eto, mapula pa rin ang hasang ko na, anak, kumusta ina di? Eto, mapula pa rin ang hasang dahil ako'y bakla ko na, excuse me. Numan ni Irene, hello Irene, nagpudaw kan. Dayaw mo di kinapudaw ni Irene o repat patiray ukmo lang. That is one act of kindness. Kunan telling the truth mat si ka Irene, ibagam mat di ba? Oh, your hair is beautiful. Kunan mat when hello kunan mat yung isang matanda na dumaan sa yung smiling ka. Hello po, good morning. Di ba?
another one act of kindness. May isa nga, dati, panipakitam nga si kakat, very kind. Kunay na. You're not only kind to yourself, to your neighbors, but also kind to the environment. Hello Irene, nagluta ka manen, kunama ako na. Hello Irene, nagluta ka manen, si ka nga babae, pangal alam ayat, igatang mo kunam nukwa Diba? May isang act of kindness is when you get to share your blessings. O studenta, may isang act of kindness, no amom nga i-share iti blessings mo. That is true. Ito pa. When you plant a tree, di ba? When you plant a tree, you are not only kind to yourself, but you are kind to your community. You are kind to the environment, to Mother Earth. Kasi you are planting oxygen. You are planting a tree. You are planting a shade. You are planting something that is worthwhile, something that it has worth. At the worth na deta nga tree, di ba? Aside from the oxygen, di ka agbalin nga shade, agbalin nga papel when it is manufactured, agbalin nga fruit tree, no frutas ti inquam, no agbungbunga, di ba? Detoy. Let someone cut in front of your line. Kunana. Let someone cut you in the line. Kasi kung ano dakad ta, let's say McDonald's or Jollibee. Aglalo no seniors te imay nang katay ko mga anak ko sa manlangan, sa manla umunan, kunana, or without her asking you, iyo preser mo tay tugaw. Itay tugaw mo yan tay jeep. Tahang mo ipatay. Diba? That is one act of kindness. May isang act iti kinasingpet deta. Being kind. Kunana. Ano ti kind? Dati adja amin ti kinataom nga kinaanos mo, panakaawat mo because you are kind. Kuna na deto. Slow down so someone can merge in front of you in the traffic. Kuna na. No si kaket agdra-drive. Uno si magmagna, no adda imo na king ka, bebe amon, aglalo na adda kayan deta, at traffic, no adda kayan tadaldalan, no adda overtaking kan, bay amon, hanga deta makiapa ka bela of overtake. That is one act of kindness. Dito pa, let someone else take that primo parking lot, kunana, that prime parking lot. No, awan laki di dardarasam, kat adalaki di pagiparkam, babatit nga banag, right? Nga hante mapupuutan. And somebody gets to smile because of that gesture that you did, di ba? No, sige, ikaw na lang umauna. Total, meron namang pagparkingan pa yung daduma. Nagmayat, hindi naman noble, pero the kindness itself that you share, di nga min nakamay-mayat, you are radiating kindness, you are radiating positivity. You are radiating positivity, kidagitay tattao, mangmangtad ka ti positibo nga energy. Next, give someone your seat on a crowded bus or subway or a tricycle or a taxi. When somebody is getting her taxi and it's a rainy day or whatever, no si kakatangag daldaras, no si gentleman, hangkumot ibagbaga. Hi Rona, Renon Menor is watching. Good morning, good morning. Good morning, good morning, kada kayo amin. Good morning, kada kayo amin dita Barangay Kali together with Apo Barangay Captain Teddy Rosqueta. Di ba? Nga always generous, nga mangmangtod iti pagpaburburcha. Di ba? Detipay, when you offer your seat on a plane so other travelers can sit together, or in a jeepney, anti may nga jeep guys, no i-offer mo, uri nga bakat, uri balasang, uri bakla, no makita nga narigrigat, especially di kitay differently abled people, differently abled in the sense nga isudakat, awan saka na, but they are not disabled. They are only differently abled. Kas dyan. I-offer mo kidate bakit. Diba? Those are small acts of kindness. Diba? When you buy a warm meal for someone in need, I remember this one. Hanggang ko ibagbaga nga ni Clayton, wano ni Ina di akat,
kanayon nga aramiden na. But I had this experience. Namin pinsan pa ang magkidi. When we had this meeting together with Michelle Guerrero, Thailand, because of the Miss GTBA, the Global Tourism Business Association, way back, napangkamlaki meeting, may nga part ijay Manila. I believe it was in Robinson's Galleria ba? Robinson's Galleria. Napan kami ijay. And then when we went home, ni Michelle, gimatang itikanin mi because kayat na nga dabalon mi nga agawid ije bus. Itatan na ado nga chicken kasjay. Ado nga burger di inig ka na. Itatan, lumabas kami while we were waiting for the taxi. Nalabsaklat tagagayam kan kakabsat, dete aggiina, sapay lamasikog, 5 dansa. Handamot dimawat, ngam kinita daday di bitbit ko. Kinita daday di bitbit ko, kat kasla adda imbagada nga, nagimas dekanen na, nagimas ngam they didn't ask. Amom ti ko bigla mo lang mararamdaman kasi yung charity. Bigla mong mararamdaman. Kunam nga kastakit, kuna nga kasaking Clayton, ada kwartata nga agawid right ko na. Apay, mabising ka man yan, makantakan, iganam ko na. Haan, mangantan tulat tatunukan, total nang malimtamutin ko na. Dito pa yun, pang rabiita ko na ni Clayton Kirijay. No, kunak, ada pang tidak. Sinut pang tidam ko na natadina na siputan. I gave it to the family. Nga amoy ti pagbalbalayan da. May isang kariton. Dijay. A makeshift kariton. May isang kariton nga ijay ti pagbibiyaganda. So I gave the McDonald's or Jollibee inted ko amin kadakwada for them to have their dinner. That is one act of kindness. Hanggang ibagbaga, hi Roderick Ballesteros is also watching. Hanggang ibagbaga nga nasaya at ti ugali kuno ka nga, ma-feel mo lang amin. Ma-feel mo, di dya usto nga panangtad. Adapay no ka dete. Adapay dete nakamadmadimat kanyak. Dete agpalpala mga biglalata nga, biglaan na ka nga, adapay surat na. Hangko kaya ti dya da surat na. Nga aga po kano iti foundation, katurungan te kandi nga foundation. I do not believe that. Because, ado di kiti padak nga balang kantis. Ado di kiti padak nga mga alilaw. Ado di kiti padak nga scammer. Ado di kiti padak nga manggungun daway iti kapadpada na nga tao. Diba? Iso nga jak mamapati no kwa kidi jak pepatsin pagpagi no daduman kanda kayumat nga agis scam di kayla mapain di kayla makuha nga mapan agin susurat. This letter came from a foundation kastoy gayam nga usto. Iso nga jak unik ikan no anat ma-feel ko, diba? An act of kindness is this one. Siyak apo no mapanak iti tiyandaan hanna nga mapan agatang kidigiti merkader. I do not usually go kadigiti ay merkader. When we say merkader, digiti adu lakunan. Timapan ko panggatangan ket dete bakit. Adda bakit nga tilako na sanga kerker nga marunggay, may sanga rabong, sanga kerker nga saluyot, and then kakasjay lang. Iso mapanam ata awa mo paggatang na, di ba? Tikay na nga sa undi jay, ginabot na. Napan na inala yan DJ likod na adamay sa nga papaya nga ilako na takaya nalaeng mat iti agsidat tuyuon no ikan di bakit. That is one act of kindness. Iti may sa nga estranghero. Di ba? Dito pa. To help someone is struggling to carry their grocery bags. Di ba? Iti FB. Aside from grocery bags, adamay sa nga lalaki acting like a stranger and isuna. Aga-ak isuna, nag-agar-arte isuna nga dete beggar. Kuna na nga kastaket, madam, would you mind paying kuna na bayadam man laeng deti kwa ginatang ko nga inumek may water kuna na. This water, it is a reality-based show. Kasla social experiment. This is a social experiment, guys. Eksperimentun da no anate aramiden ti tao no adamay sa nga estranghero nga
dumawat, bigla na lang. Bigla latan nga dumawat king ka iti $10. Will they give $10? Ngam amom iti FB, ado di nga social experiment. Adama pan dumawat, amom ti kuna na may sakat, no, I don't have money. Awang kwartak. Adamo detay, this is enough laang para ki detay groceries ko. Something like that. Ngam adamot, may sa nga nakarigri ko na nakasagat, okay, I'll pay for that. One bottle is one bottle, and you are very thirsty ko na di may sa nga ina nga dabi na nga anak. Alam mo yung mapasamak ko nanto di nga lalaki. It is social experiment. Because you paid for my water, I will give you $500 or $1,000 plus I will give you grocery items. Kunana. Amom aglulan to di may sa ata nabigla. It is only a social experiment ngam adda payla tao. In this world, guys, in this ever-changing world that we have, uray ibagam nga ano na ganan, adu ti dakes. It's ever-changing at adu payla ang iti nasayaat. So that's it. That's one social kindness. That is one act of kindness kung nakidi. Detoy. May sapay. Number 12, you stop to assist someone who looks lost. Di ba? When Thailand Dexy, hana nga talaga mabambanog, di ba? Because this is my line. This is my line of work. Kaslamat king ka you are being paid as a hairdresser. Do you tell yourself, Dexy, nga mabambanog akon kunam kadi? You keep on striving. You keep on working. Diba? Just like me. This is my work. So, hamo ibagbaga nga, diya mabambanugak, but this is my work. And you are very kind. And you are very kind in telling me nga diya mabambanog. Thank you very much for that compliment. If that is a compliment, diya ka no mabambanog. Parang hindi. Kasla, ada pagka-sarcastic na deta. Nga diya ka no mabambanog. Who told you, my dear, nga hana mabambanog? Mabambanog tayo amin, but this is our line of work. Just like you. Can you tell yourself nga ibagam nga kastaket, nabanog akon, jak tumapan sumsumrukan. Diba? Aman mamangte ka na yun kung ibagaken ka, diba? Kunay na. O, kabahala ka dyan. No, nabambanog kan Dexy, aginanakan. Basta siya kakasta, I will do my thing. Nga jak kayan, kunakpay ken ka, diba? Ay, nako. Agdamdrama man ni Dexin. Okay, this one, help someone is struggling to carry their grocery bags. Dati i-opresar yung nana sakti bumagkatan. Just like what we did before, what we are doing is still now is nimestrak idi when I was in grade 1. When I was in grade 1, amin, ori nag-college sa kakasan nagbaling o galit. Taisot insuro, timestrami. Kuna nga kastakat, no adda masabot yun ni Mestrayo, Ma'am, I will carry your bag. Ma'am, can I have your luggage? Kuna, di GMRC tayo, we do that as Filipino, di ba? Mostly ti Filipino, hanggang nila lahat adamot lata, torpe nga Filipino, dadu mga deadma, uri na ipakayang ka dita, katawaan da kapay. But, to tell you guys, adu pay laang tinasisingpot dito yung lubong. Ito Pilipinas, ito Ilocos Norte, kaadwan na adu pay lati nasisingpot. Kunana. Dati pay, say something encouraging. Say something encouraging. Diba? Kasi ako man ni Dexy, mabambanog akon. Kaya't ko matayan ko na napay dito yung anak-anak. Ngam anati may bagak, I do not say, sige matay kan Dexy, ta ipumpung kanton, di kita't ibagbaga na kanyak. Very encouraging. Umay naktungarod itulnog aje pag ginanaan ko na. Akat na isot kayat mo anak ko, well, I will do that. Di nga min? Kunana, say something encouraging. When somebody, no, adadati may isang gayim mo kat, feeling mo malolos. Malolos, meaning nalolos siya sa kanyang isipan. Sabihin mo sa kanya, can we have a short talk? Mabalinta nga agsarita. Anak ka diti problema m gayem. Di lang nga panangibagam guys, kat that is very encouraging. Di nga min? Dati pa
offer to return a stranger's grocery cart to the front of the store. No dati iduron mo, dati napno nga bag, dati may nga bakat, iti grocery store. May kanana ti itulnog ka jay. Kasi di jay bakat wano kuang ka sa adabit na nga ubing, wano may nga mother nga adda amin di taan na jayon. Di ba? Tugo na. Iduron mo lang. That is one act of kindness. Di ba? Dati pa, keep plastic bottles filled with snacks and sample toiletries in your car to give to the homeless. Ito Pilipinas nangyayari yon. Not necessarily nga a bag full of goodies. Ngam adagkat katok kuma, Romel Arellano Malasarte is watching. Aling-aling gawa, Shock America. Kung kuna naman. Ay, Diyos ko apo. Naalansan ni Thailand Dexy. Adan sa aling-aning na nudaduma. Ni Romel Arellano Malasarte is watching and may sapay dating ako. Thank you so much for watching. Kuna na nga kasta, you keep your bags, loot bags nga itid mo. Iti Pilipinas, we have this rate. Ngano dati kasi iti ngamin cars tayo. At jadi kita miniatured Mama Mary, wano rosary, iti nga rosary si Kajamara Manera ikan tayo iti sabsabong wenno sampagita. No dagkatok nga ubing, di ba? Gumatang tayo, it's not only because iyalay tayo kanya Apo Santo Niño yan dete car tayo, when di mapanunot tayo nga ay nagpudutan, gatangak malangan detay naganan dete sampagita deta nga ubing ko na nga kasta. Diba? Tapno, maibusan. Donate flowers to somebody who's bedridden. That is very American tradition, but in the Philippines, we also do this sometimes. Or call somebody who is bedridden. Magtigkay chocolate, when no, text some, hello, kumusta kan? Empathic. Very empathic. Ti empathy nakapinpintas, feeling the feelings of others. Diba? When you donate flowers, when you give flowers to somebody you don't know, when no, mapangkamangi donar ti agas, kadagiti tattao nga di mo am mo. Diba? Una yan, di kita poor. You are very humane. You are very charitable. No mapamoy ikan. Some do this. These are acts of kindness. Dati pa. Hand out disposable bottles to people working outside on a hot day. Dati panangitad kano iti danom. Wano dati kumadamal borotor when you give water. Ti panang sayom kadakwada. That is one act of kindness. When no makita mo nga ada uminom, makiinom jebalayo, and then na ganan ate kunakon and then kunana, mabalin makiinom, mabalin makisa dumanang, mabalin nga buludon tay timbayo. When you do that, you are doing an act of kindness. Kunana. Dati pa, when you see a garbage, nga taray-taray la tayong takalsada and you just pick it up, that is one act of kindness. Tultulungam, iti environment tayo nga madalusan. Di ba? Dati matibagbagam si Kadexi, di met agluto tayo tiros kaldo, makapangpanganin sa Dexi tiros kaldo. Into no Sabado, gagayam ken kakabsat, ti panagluto mi, iti aros kaldo nga mapan ijay. Okay, not today. Kasi adong arti ubra tayo, di ba? Catherine Castillo is watching. So, right now, may we have a commercial break? Gagayam ken kakabsat, ta into no pinagsubli tayo. Adupay nga acts of kindness tiin tayo itakel ti panagsubli detoy programa tayo nga Anya Aya with Ina D. Welcome to West Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about, you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da.
Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the president of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siak ni Marcelo Cristobal, may sa kaming iti media, iti Ilocos Norte, kahit kurang yung pakamo po, nga babayin di pa nag-usar ko iti Tibicus, kahit ado iti limag-anang tiriknak, kas may sa nga natayanganin, kahit ado iti saguban iti bagi ng nangro natin hypertension. Ngayon nakita, kahit iti Tibicus, kahit iso iti nakapalagaan, kahit nakatulong gapo iti ananayin iti bagi. Malaksit kireta, iti namin sa ngarabi awanin tinagyan dati Tibicus, dati lang dati nagaling sa ed. Ngayon inusar ni Mrs. ko gaputan yung matot dara na, ginurnurak gaputan na ibos. After ti unong kalpasan iti 2 oras, bimaba iti blood pressure na. Iso nga, kas kanyak, agusar kayo iti Tibicus. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Cause. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cause triple action formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottle bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cause. Hi everyone, siya ni Dennis Gabriel Alipio, reporter iti DCRH Metro Manila, kanyo stringer iti GMA7. May isa ka pong stroke survivor, 5 years ko nga stroke. You know what? Half body, na paralyzed iti bagi. Although ada iti recovery iti yung babayan ti panag-usap iti because alalisto iti panag-recover iti bagi mga pagnakon ken kasman ganyo pimpintas iti speech ko. Nagsubli po iti normal nga panagsalita ken kastameten pimintas pay iti circulation iti bagi idi na atake ak nagkaroon ng iti nervyos every time at dati sumken madiarik na gapot iti ata ko may stroke manen ken babaen iti parusar ko iti Tibicus nekat di anxiety nekat ti insomnia ken iti over fatigue isu nga kadagiti pada nga ni stroke usa ka Tibicus kaputa very effective mamimpisan nga balbaliwan na itirik na ken kastameten iti panunot tayo. Tibicus the best. Ayan guys, agsubsubli ni Ina D for Anya Aya. For today's program, we are tackling all about random act of kindness. Kunana, sabasabali nga panangitod iti serbisyo tayo sa ating mga kapwa. Random acts of kindness. Kunana. Tatandetoy. After cleaning, deta madalanam ko after cleaning, dete pinang-pick out mo lang kidete, pinang-pick out mo kidete, may isang basura, you are helping the basurero. That is one act of kindness. Kunana detoy, pay for the meal of the people at the next table. Wow. At dete, te panang ilibre? Do we do this? Do we usually do this? Siya nga kastakat, amo mo't ilibre, nang iti preference ko akat mabalina nga mangilibre kada kwada. No, ang pagplete da, alam mabaling ko nga i-share, but not every day.
Haang ko nga na, awan pa'y naaramid ko deta, amon sa niya apo Diyos. Ngam digitay nga rod, no, adadete agpalpalimos, mabali na nga mangtad, ngam dete ilibrek ko madete the other table. Amo laki, di kat apay ko mga dalaki, di kwarta, why not, di ba? Naglalo no friends ko, aglalo no maamumat, I can share what I have. Kasi dahil lang ti papanan na apo. Ngam, o kunana sagap, to pay for the meal of the people at the next table, kunana. And leave before they realize it was already done. Kunana, apo nagmayatan, I will try this. One act of kindness, kunana Mang Leilani. Thank you so much for participating, manang ko. One act of kindness is when you spend time with elders. That is really true. Having a chit-chat with elders. Kasi kung madatay nanang mo, lulam, kasi ma-realize mo they were the one who gave love, who cared for you when you were young. When you buy pandesal, and itad mo lakan ni Lulam, Lula, dato yun Lula may kang takibinang kataing kajay. Ni Lulam kat, haanan nga makapag na because she is already bedridden. Ipan mo iso na ti wheelchair, then you go out for the sunlight, for the sunrise, the sunlight, or even mapam mo ipasyar isunap. That is very noble. Hanlang act of kindness detan Mang Leilani no di very noble thing. Di ba? This one, leave a positive comment on a news article or a blog post. Dito yan. Ti Pilipino apo, ti Amerikano, the culture of Americans is very different compared iti Pilipino. Iti Amerika, they are very, very appreciative. They are very appreciative when it comes to appreciating. Let's say, if it is a job well done, they will say, job well done. Wow, that's cool. Okay. Ti Pinoy kat, Filipinos tend to be very nakakukwa. Ti empathy ti Pilipino. Hello, Mami Trini Sanga once again. To Mami Emma Luisa Pagdilaw. To Mama Arlene. Mama Arlene Cabato, and to John Ray Cariaga, Sinupay, ni Manong Ferdinand Corpus. Kumusta kayo amin? Nagbubuyaman ni Mami Trini Sangan. Ito na nagtaawid nga tadig. Ito yung mothers ko, iikit ko, gagayem ko, nga dadta Hawaii. Agawid kayo matkat na pintas ti panpanawon itata. Mami Trini, I love you. And then, leave a positive comment. Iti may isang news article. The Americans or even, sika kumakat, nagbiag ka iti Amerika. It is very easy for us to say, hi, how are you? Are we good? Okay ka lang? They can say that. But in the Philippines, nagrigat. Tayto pa agpalakpak, guys. Marigatan tupay. Palakpak kayo kanagpintas detay kwa, pinagkanta na ni Ina di, awan to agpalakpak. They say, Filipino culture, we are all apathetic. Awan pulos tim, marina tayo. Dito kwa. Ti Pilipinas, madamati concert ni Michael Jackson. Mangmangan ti apo yan. Tiladan, agmumunwalken. Awampay, agpalakpak. Nakatugaw tay pay. But in America, concerts, nilaleya sa longga ati itugtugawan da. Kasi it happens in a theater. Iti may nga hall. Ngam, iti daduma, let's say the Beyonce, nakataderdaamin. Adadayan ti open grounds. Oh, di ba? Iti Pilipinas, nakatugaw, mulmulagatan na ka, nagkanta ka, nangangkas si bibiyag nga manuken, nakatado inararamid mon, ore palakpak lang awan. Di ngamin, kas ti Pilipino no daduma. Detoy, kadagiti mapanmangmangan iti restaurant. Laglagi po nyo detoy What is this thing called tip? TIP. Detoy ibati tayo when we go to restaurants. Ita Amerika. This is talagang requiring da. When you do not give tip, kidate waiter, you are very rude. Diba? Mami Trini, usus to deta, numapan mo i-care isuda, itulog mo isuda, yan dete kwartuda. When you do not give at all, you are very rude. Diba? Ada Stone is watching.
Lynn Montesabuco is watching also. Hello, Nana. I miss you ko na ni Ada Stone. When you do not live anything, tip. Anak at kaya nga sa unti tip. It is an acronym, di ba, Ada Stone? To improve promptness. Di ba? Numangmangtad ka ititip, into no sumaruno, ma-improve the promptness. Anat promptness? What is promptness? No nag-order ka, agad-agad. Ito da. Di ba? No nasaya at katay waiter, no nasaya at katay hotel, yan tay front desk, no nasaya at ka, kidigite front desk dita, talaga iyunada ka, di ba? And they will be very, very happy to serve you. Ngam no tirupam, kat halos hanga maipinta. Ay, Diyos ko, awanin, di ba? It's a way to show appreciation ko na I want congratulations Ada Stone for winning the Miss Gekulalanti. Agkat katawak idi. Katawag hindi nabuyak deta Miss Gekulalanti. Ngam sa kula na appreciate amok no charot-charot deta Miss Gekulalanti, anti-kulalanti di ba pag-awag tay deta. But I would like to congratulate you nabuyak deta impose mo your winningest answer. So congratulations Ada Stone. Ginyana Di Calano is also watching. Detoy. Keep kunana. Adapay a percentage titip ditoy kunana. I know adapay dito service charge. Diba? Dapat adaited mo. Dito tip. It will be kept by somebody. When adamot dito restaurant nga, kanya-kanyang tip. Diba? You own that tip. No, ada ko man nagustom nga waiter kat, you give him $10 dito American. No, timot nga kasagan. Timot iti nga tip. Di kita'y supli nga, binting, salapi. Katay kuma 10%, adyakinan mo, tiitid mo, diba? Kat kasto ni Riga na mo piman. Ha mga pinipilit detang we really need to share what we have. Sarina May Paminta is watching. And no damot aglako guys. Ada aglako ta bangir nga balayo, yung takapit bahay. In kayo mo gumatang, hanyo mo taw-tawaran nukwan. Diba? In kayo gumatang and then show your camaraderie. Show your being helpful. Kada kita amin. Haan nga itip ko na. Kitain nyo, gagayom kan kakabsat. Kadagiti amin nga nagdengeg ka nagbuya kidetoy. Thank you so much for Anya Aya. It is another day. Agyaman kami ituloy tay tumanen into no bigat. It is a day tumatlang stasyon DCRL 639 kHz. Radio Ronda, this is your Ina D. In the place to be, Anya Aya. Thank you very much. Welcome to West Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siyak ni Julian Root, taga Barangay Guerrero.
dati kanayo nak iti CR na agburburak nga kanayon to buksit ko. Nang hindi ada nang ibaga kang iyak nga dito nga TV kos tinadas ko ti nagtumar nariknak apo nga mayat napintas ti panagwa ti bagik hanlang dito sakit ti buksit dapay sakit ti apro bato ti apro nagsardeng ti palagsaksakit na tapos pimintas ti dati ko ti blood sugar cholesterol bimaba nagnormal apo iso nga da kayo apo padasen niyo dito yung produkto ti Tibicos napintas apo. Ako si Candy Kakapin, 48 years old, taga Barangay Surgi, Pauway. Bali, mga 1 year na akong gumagamit ng Tibicos. Ngayong August. Last year yun? Last year. August 5, di ko makakalimutan talaga yung August 5. Di ko maintindihan talaga yung naramdaman ko nun. Yung parang lumulutang ako na parang yung parang mamamatay na talaga yung pakiramdam ko. So, hindi ko alam kung ano talaga itong naramdaman ko. So, gusto ko man pa-check up sa hospital pero dahil nga may COVID, mas lalong nakakatakot. Kaya, unang-una parang ang naramdaman kong pakaiba, parang unang-una siyempre parang nahilo ako kasi parang nalasing ako. Parang, as the days goes by, talagang parang yung mga nararamdaman ko parang nag-spark siya dito. Siyempre yung talaga naramdaman ko kasi di ba may cyst ako sa breast. Nag-spark dito sa breast ko. Tapos itong paa ko parang nag-spark dito. And before kasi talaga doktora, parang may nakapapa ako dito sa bibig ko na parang bukol siya. So masakit siya. Before ako nung nagpa-check up. Hindi check up po. Yung bago mangyari yung lumulutang-lutang po ako. Ano po yun? Nagpa-ultrasound pa po ako. Nagpa-ultrasound pa ako. Pila-pila pa ako dun sa may hospital, sa malaking hospital. Pabalik-balik pa. Pero wala naman sila nakita. Normal lahat. Normal pati-higi. Mga lahat normal. So, bakit ganun? May naramdaman pa rin ako. Kaya tinubukan ko po yung Tibicos na ito nga po. Malaking pagbabago talaga. Tapos, ayun nga, diba, nagpa-check up ako, sabi niyo po, yung breast mass. May breast mass ka lang. Konting ingat lang talagang babagsak na siya sa Tapos, ayun, after din na spinal alignment ako ganyan. Anong pakiramdam ko noon. Tapos, ayun na, ang payat-payat ko pa, isa pa. Ang payat-payat ko noon, siguro, wala pa ako 40 kilo. Noon parang mababa. Malalim yung pisngi mo. Tapos ang payat mo. Dry po yung balat ko. Tapos malalim ang mata mo noon, Candy. Dry na dry. Dry na dry yung skin mo. At saka yung una-una napansin ko noon, mga after 2 months ako ganito. Kasi talagang, ewan ko, luminis ko yung aking, dito, wala, parang tagal yung balak ko, ba't ganyan? Dapat. Ayun na, parang pula-pula ng lips mo, ganyan. Totoo. Dapat, yung naramdaman ko naman ng ginit, masakit yung mga likod ko. Na-lesson talaga siya. Subukan talaga nila yung Tibicos kasi proven ko na siya talaga. For watching.
Anyaya. Anya-aya. Anyaya. Anya-aya. Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil kadagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken agkakataraki. Anyaya. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anyaya. Anya-aya. Programa nga umay mangray-rayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaarubat at enggen ti gargaragik a programa ditoy RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutuin da ina ni Rudy T. Ken Honeybee kadwada pay Dalulo Rocky Ken Lola Beshi mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tingkat daw Lunes agin gana iti Biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan Anya-aya. Walang pikunan, walang personalan, it's just pagkakatawahan lang.